umthandazo wesabata imini yesabata mayibihle kwabancane isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabata isihlabelelo sekhumbuzo yezukulwane sekhumbuzo etuzile ekhumbuzo kaNkulunkulu Mongelo Jehovah Manazaretani ngiyayikhetha inkosi yasekuhleni koManazareta ngesukuma lokubingelela amakhosi asizulwini abafundisi namakhosi aphethe izizwe nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nebandla lonke lasizulwini ngegama lomnyanzi amen bakhonzi bakhe basizulwini nginikiwe umsebenzi ongajwayelekile kimi lo msebenzi engiphiwe wona esizulwini unwandlele ngaka elifanele umnikazi walo bese babheka ingane encane ukuthi akhulume bese uma sekinikwa lo msebenzi ngakhumbula inkosi namayithala enyanga ezulu umfundisi egameni ebesithi umfundisi egameni ngamina amazwi ami ngiwafuna kuwe abese umfundisi egameni angazi ukuthi njengoba abantu amazwi akhe ngiwafuna kuwe ukime izuma phela wakhaya wakhuluma kanti mina ngazuzazi yena ukuthi waphamaze afaneleyo ukukhuluma phakathi kwabantu mayibuko Manazareta ngiyalingana abantwana abasizulwini lo msebenzi iphiwana uyasida kakhulu nje ingukeni lapha kubaba abadala badala nokugcotshwa badala nokuzalwa abanye kodwa yethu kodwa uma sinikwa lo msebenzi uncane kakhulu kunabo ngiyangene abantwana abasizulwini nasehlabelemeni engizokhona ngasingilosi ngizothansa ukubonga kukhulu esizulwini kanti uNkulunkulu uyabathanda bonke abantu noma unjani noma angeke kube ibandla kodwa ushande uyabathanda bonke abantu kodwa inzima ngeke kubona naManazareta nani abaningi bafana abaziyo lapha uvula kwakumphethe umhlangano uvaliwe inkosi Manazareta yahamba la ibona ukuthi yahamba namhlanje ukuze umuntu masivela ngazizwa ihleli tokodweni bule yasuka lapho ngesibhedlela ngayithiyetha ngahlinzwa ngahlala kusuka mhla 27 kuFebruary baza ngaphuma ngoMashi eyishemo uNkulunkulu Manazareta bayikusana ngayo alazi abantu abadithekana namhlanje ukuthi kanjani angazi ngoba baza babuza ishobo kodwa wena usina kanjani usina kanjani wena ngoba lento iphethe abaningi abasindi wena usina kanjani babesathi usona phela njani sona bashe badayi kufanele bantu
Ngizwa lonke ngoba ngizwa lonke ukuthi kwakunjani kodwa ngifuna nje nginyathela ititisi ngibonga kuNkulunkulu wasizulele ukuthi noma ngone ngisibone kodwa angithandi njalo maNazaretha. Uma ngibuyile ekhaya ngithi ngibuyele lapha ngizohlala ekhaya ngihlale unyaka kazi unyaka wa-19 ngoba 2017 uDisemba 2012 angingafika nomphezulu lapha ekhaya uzowashaya kuza kuba bathathu ungela ashaya ngiphethe amaplagi ngithi ngizama ukukhipha amaplagi ngoba leta izali izolo awuzoshaye izingeni zami kwashazeka zonke indaba enginazo kodwa ekusho kuNkulunkulu maNazaretha ngoba ngalesi sikhathi ngibona ukuthi lwayesenamente ngoba ngizengizwe lutho omnyama phakathi endlini akuzengizwe lutho yabona ngathi umdlalo nje uyadlala engazasela phakathi yathi makuphuma ngibheke ngayo sisindileni kodwa ingane nazo sixakekile nazo sitawuthi mhlawumbe singishonile lapha phakathi endlini kanti hayi yomtemane ngaphila maNazaretha esilandele into angazi noma sikhuleka ukuthandaza noma sikhuleka kwenzani kodwa lo silandela uNkulunkulu ikhanda sisuleni maNazaretha ngizocela la ayithi wilisa lokubonga ngoba ngagcina ngikhohliwe ngoba lento ngizocela ngihlalelelo ngingaphazami 227 227 ngizocela ngazo ezulwini uma ngingaqedanga uNkulunkulu uzongithethelela maNazaretha amen oba Ose baba yakuthanda
ndihlole senkosi uNkulunkulu angithethela amen. Bantwana bakhe esizulwini khona incwadi landisicela noma ngingazicela ngazi abazofundela zona. Singalikanga abantwana bakhe esizulwini kuleli lizwe laseGoli. Ikanti sinayo kwelizwe lisimangaliso. Kodwa inkinga ukuthi kungenzeka mhlawumbe lekaka esifanayo singakwazi ukuyiphatha kahle nokuyamukela nokuyibona. Ubaba njengoba nje usuka ekhaya. Unyawo wokuqala nje aliphambanisa unyawo athi ngikhuluma mbheka engani zami ukuthi sikhona noma sisaphila kodwa ubheka unyawo wokuqala uyatheleleka ukuthi lokho kusabalazakela. Ya zonke ibusiso uziletha la ekhaya. Ezizusala nje uhamba abana kodwa isakane lonke ulishiya la. Bantwana bakhe basuzumene wayesingeyisikhanane kulo nyaka. Ngihamba njalo etabeni kodwa umnandi ngangawuzwa kahle ngoba ngangiphethe ngiphethe ukuthi ngimane kufika ngibeke emhlanganisi ngibuya noma ukhawayeka yobeka ngikuthenge phela ngibuya kodwa ngangawuzwa kahle umhlangano umnandi kangakanani umhlangano omuhleli emhlanganweni kodwa kulokhu ngiwuzwile. Yangazi ukuthi basetshenzwe eGoli ngoba ubaba uyahamba uyakhawuntele uningathina siyeke sinyuke sibheke ukuthi kwindwane kodwa ngendawo abafowethu nodadewethu bazonixolela awukeke izizwe kancane ukuthi umhlangano uyohleli unjani. Akuthi ngihlele ngoba ngingakwazi ukuthi basebenza ukuthi ngiyakwazi kodwa ngahlala abantwana bakhe basizulunye kodwa ngithi ngiphatha kancane okwakhulunywa ubaba emhlanganweni lomfundisi abanike umsebenzi kaNkulunkulu njengoba masifunda engazikaneni ya-80 angasebenzini ka-80 nikishalane ematokotweni basuhlala abapristi bafunda incwadi yomthetho ekuseni nentambama yilokhu sasiwenza entabeni yomhlangano kodwa ubaba wathi bayisitabele efike ukungena wakhuluma isimangaliso wathi Manazareta lo nyanga ka-2019 unyanga isisa sakhe esokube wonke amaNazareta kuphela ukuhlupheka. Uthi baba ngasafisi ukube kumaNazareta kulonyanga abantu unyanga lo womnotho wonke umuntu weNazareta kodwa ukodwa okufanele sikwazi ukuthi nje umnotho ubaba siwamdhiba kuphela kithina ubabile siwamkela kanjani sizenza njani ukuze lo mnotho uhlala kithina sokuphatha kanjani. Singadlula ezinye izizwe amasumane noma kunzima kangakanani nabakhohlwa ithika yayiphethe umnotho wabo kodwa thina makubheka sakhohlwa ithika iphethe umnotho wethu uma kufika isikhathi somthandazo asinaki labo mthandazo mthandazo wanayene abangithi isikhuluma mhlawumbe bazongithethela ngikhulume ngabo kodwa basemadokotweni manje uma ivula kugijima ifakisayisa mpela ngoba umuntu uphila ngemali lizona namhlanje kodwa kufanele sazi ukuthi isikhathi semali ilesi sikhathi kaNkulunkulu sikwazi ukuyihlanganisa nokusamalazana. Wanini ubaba wakhuluma kakhulu wazowaphila uthi maNazareta siphathane kahle ngoba manje siphethe kahle yonke into ayingeke umuntu kuleli ntaba esibona uthi mayeka ubele emuva ahamba ngaphethe lutho. Wathi labo bonke nabasemakhaya ngoba hamba bathi mabekeli khona ziyaba nje angeke uzuhlala abaphethe lutho kodwa umuntu uphethe kahle yabo usaManazareta. Kumele singaziphatha kahle. Esilalela izwi ngoba isifaka namhlanje angeke umuntu ngazi nalo uzobhajatiswa isonto uyazi isonto uyabhajatiswa umuntu sibhajatiswa siwazi uma uthi mhlawumbe wazama ukululeka abesikulantshelane wena ngoba singazi uma futhi nathi umkhokheli ukhuluma hayi lomkhokheli lo
ingane nakade nje sazi yonke into ayikuthi siyazi mawushumayela uthethe utweni tiyathi wakhuluma ukuthi hayi ihlesutha ayisabuzi lutho futhi konke yakwazi uzowenza kanjani wabuzana indlela uhambo uyazi buza kodwa uzukunika indlela estraight uma ungazi uzuthatha le ndlela yakhe yakhulunywa lapha yakhuluma umvakele athethe inkonzo lendoda ungangamulengi ungayithandi indlela engamulelayo uma ungabuza uzuthatha le ndlela enjalo Batwana bakhe basizulele yabona isibanga uma singavumise isingavumise batwana bakhe basizulele bathe ekuseni yathumele inkonzo isabona izulu ikhuluma nje ikhulumele nje la khuluma sathi hawu he namhlanje izosinethe imvula sakhe nje ngicela kumnyama siyenzele kumnyama mntana nje sathi bathi mangena umnikazi ikhosana Nazareta yathumele inkhela imisizo ikhela kodwa yakhuluma kancane lapha phezulu ayinami sathi hawu namhlanje siyageza umntana singalafiki eKhanani awusabizivela sabizivela wajisa izulu lahamba labeka engcwele labeka benidala sabizivela imibane likhwaba lembane yaduma kwethu siyazi hayi uNkulunkulu silandela uyingozi banazali yabo silandela enye ikingazi kwenza yini singamboni la ngihamba khona ubona abantu laba sibabiza ukuthi abakhona thina bangakholwa lekhaya bamazi kakhulu shame la ngihamba khona wathi baba bazofika kuleli izwe ngomsombuluko la imvula yayikhasa kusingazi ukuthi sawuthi satshala ingane impela nje kodwa bathi manje kunayengazange ngena lo umthandazo lana manje lana kwathi emini kwaleji kwabe ngadantsanga ngiletha bathi amathike emunikazi kulelizwe bayekeza ukusebenza wakhe okwamkela leyo into bisakala phasi yana jisana namanje bayibona uSamalaza bathi abantu basaba khona hey sikufika ushaya bathi bathina bona sikufika ushaya ukusifuna eManazareta Mhlawumbe ngayigcwele isikhathi ngizama nefundanga uthi ngibheke. Athi ngibheke ngizama. Akona kwasizulele. Kwenda. Ukubheka iphela kwena kwancedi. Ngiyibhalela. Yasukala kule job isukala ngale lethi khona phepha lamlali khona. Job 5 verses 7. Job 5 verses 7. Uzofundela ngitholile. Engathi lisasenza maluthelele ngihamba ngimemezela ngayo la ngikhula khona. Job 5 verse 7. Incwadi kaJob 5 verse 7. Yeah. Ifundeka kanje. Kepha umuntu uzalwa abe nokuhlupheka njengokuba Jacob 7, 5 verse 7. uJakobe ifundeka kanje. Bekezelani bazalwane. Bekezelani bazalwane. Ize ifike inkosi. Ize ifike inkosi lapha namhlanje. Bayibona uSamalaza. Kubeka. Bheka ontshalayo. Bheka ontshalayo. Uyakuhlalela isithelo. Uyahlalela isithelo esihle. Singasike nane. Siyotshala usumekheni, sasokukhane, sabuya, siyekheni, namhlanje siyakhulumene. Bengizathu zakho isihle. Sini uNazareta, unithemba, bayibona uSamalaza. Awuyiqhubeka. Zomhlabathi esibheka kakade. Zomhlabathi imvula. Beka injalo esihle somhlabathi kakade kuza kufika imvula yokuqala yokugcina.
eyokuqala yebo neyokuphela yebo nathi nibekezelelane liqinise nathi asibekezelelane siqinise izinhliziyo zethu ngokuba ukufika kwenkosi ngoba ukufika kwenkosi kusondele sekufikile babonisa uNazaretha kule ningasolani bazalwane ningasolani wazijesa inhliziyo inkinga inhliziyo ngoba ngikhuluma nje mhlawumbe hayi Nazaretha inhliziyo asiqalisele kuyikekela ushekela ushemba ayifundise inhliziyo uyingene egiyeni babonisa uNazaretha yebo funa nilahlwe nangumahluli eningasemnyama hayi mina phakathi endlini yaPhulpiti bazalwane bami ngokuhlupheka nokubekezela ningisela abaprofeti balingisela uprofeti abashumayela ngegama lenkosi beka sithi babusisiwe abakulangazelelayo beka sithi nobusisiwe abakulangazelelayo nizwile ngokukhuthazela ukaJobe libonile ukugcina kwenkosi ukuthi inkosi inombele omkhulu uyazi inombele omkhulu isihawu kepha bazalwane bami kunakho konke lokhu aningafungi izulu nomhlaba nesinye isifungo kodwa yebo wena akabe uye wena yebo wena akabe cha funa nehlelo ukulahlwa osukusisi wena Jesu lawo baba phambi kwethu abavangeli abafundisi abashumayeli abaphathi abakhokheli abakhathi abakhosazana oye kuphela kufanele sisalengane sisihamba nje utshelwa khona uthi yebo umothanda umongathande uthi cha ngizokhulumela malibonisa uNazaretha asebenzeni izwi lasizulwini akukuyizisa lesihlela uyedwa kuphela nawe laphayana phambi kwethu esilalele izwi ukuthi uthini konke utshela ubaba besebenza ukuthi ubaba uthi sisilalela lokho sisikwenza malibonisa uNazaretha angifunele futhi incwadi Jacob futhi isiphumelelano asibone Joel 2:12 verse Joel 2:12 verse uyangibheka ngathi umsebenzi 2:19 asabheka le kwabusha Usibaba yakudala Joel 2:12 ngakho manje usho uJehova uyazilisho manje uthi phendukani kimi uyazi phendukani ngoba nimemezele sakhe ehlabeni phendukani aliyeki yonke into abayenza abantu abangaphezulu kwenu kunomuzi kunelibanga phendukani ninelikhona enhliziyo zenu ngenhliziyo yonke yenu nanhliziyo yonke yenu nawuzila nawukukhala nawukulila nidabule izinhliziyo zenu ningadabuli
izamba zingakwadaweni Nazareth niphendukele kuJehova niphendukele kuJehova uThixo wethu ngokuba unomusa uyahawukela uphuza ukuthukuthela uvame unene udabukile ngokubi Nkosi ubusise lake umusha ngoba ngizibona ayikhuluma kahle ayikhuluma kahle mosifundela nawo ayizolithini incwadi Inkosi yethu lapha phakathi lapha awuna Nazareth ungathi ubaba singakwazi ukunesa kahle sasinesa kangathanda kangaka ungathi yonke into siyenzayo into yokuqala ekhisi yakho yikubuza ukuthi ngabe lokhu ukwenzayo unyazi lakuthanda yini Lomonke umuzi wakho utshela lesingane zakho ukuthi ngani zami isicela ngakho lomuzi ukutshela kwethu nokwenza kwethu ngabe unyaza ngoba yahambela yonke ngoba nje sizakho awukumuzi unyaze ngawazi lesibaleki singaka awukumuzi unyaze ngawazi usunyaze ngangunyazi usuku afikelele lafika unyazi uyobuza ukuthi leyo ungayikhaya manje ngomhlophe Konsekelane ipike kangaka manazareka uyiphaka kahle nami nifuthi uyiphaka kahle ngoba nami ngingakwazi ukuphaka kahle nami siyiguqile nje yani wonke ukhuluma kodwa ngingakwazi ukuyiphaka kahle yase ufundisa ukuthi ngomfuno uphaka kahle into sisizulini iphaka kahle yabo ngusamanazareka Isikhathi manazareka sinenkinga kakhulu ngaphamva basiyeka nje uvalele namhlanje yahamba kodwa babona la yahamba khona ngeweni abisangiyeka basasumbona ngiyeka ubona ngithi ngiyeka ngizangawele kodwa yasasisho ukuthi uzwele uyekeleni ngangene wena umbhekile kanti usangithande uthando liphelele Uthando lezolo liphelele emanazareka yena uthi kumnyene impela sifuna uthando liphelele uthando kubantu ekulipha ihlelo umlando umdala naye asinayo sibuzo ke kodwa lengane nje ithuka kangaka kufanele njani sesinikisa simkhaleni engane wayishala inkosi athi lena ngimkhethile nina yekhulile nabanye abantu nina nibami nina yekhukile anifane nabantu basuka nabanye abantu sinabanye abantu nje silapha emanazareka amen sisizulile sisho njalo singakhuluma ngomlomo kuphela kathi ihlisa ivuno ukuthi usisizulile Lomuzi njengako ubona njena wena uzuthanda wena njabanye bakhe bafika bengongo bakhenjima lapha bafuna nje ukuthi uzukhatha la babona nje ukuthi marume uqale cha kumarume uzosizulile lo akumarume ukasha Akafatha umaleni hlala ngaze bakithi bakela lamakhulu ngiyaqulisa kodwa yophala bafika lapha bajike sangweni akashisi la awumubheka umuzokashisa ubheka Ungathanda amasizulele siyafuna ukubuyisela ihlonipho nomvalo kakhulukhisi ngoba inhliziyo inemakabela amaningi yozojalo ikhulume inemakabela amaningi wonke amakabela amabi angalungile akhona kuwe kodwa kukuwe kulishiwa ngena amanzini uphuma shakishiwe akile uyawavumela yini moya kumphilo kuya kuwe Yakhala yini uphilo kuya kuwe moya mubi Ungathukula ngasifunda abantu asiqalishe nje sibunge sibemuyisise njena into masiphuma nje kumamatheko phela kuhleka ake kuze komunye bathi abaphathi bethu lapha ekhaya njengisapha nomuzi asike siyeke inkulumo ezalungile noma unizono noma nani kodwa inhliziyo yakho sifundisa ukuthi la ukhona manje usizuleni ingasithi usuleni awungeni izinto ezinhle awusizela nazo la Siselani izinto singalungile. Kwamemeza abafundisi izolo. Umuntu asuka asuka khona. Wena ngathi la isikhamba khona amakharavani. Lo akathi ngoba siningi awuzathatha umuntu ukhuphile athathe letho.
Yesu yetu jisaba asombe unyaze ufise ukuyonikela noma ungafikana kumnikazi ufika bengene ufike kumnikazi wempilenge iki domnikazi bakho samaNazaretha umuntu akathini hayi ngifuna ukubona ubaba mina ngihamba ubaba ngo hayi kukahle nazi indleko ngifika mina ngifuna ukubona ubaba indleko ikhishwa manje lengilosi lapha ilapha wazi ukuthi ingilosi njani mhlawumbe uyababa wena ingilosi yakho noma isipho sakho siyalengeni wena ngijimela ufuna ukubona ubaba ufuna ukubona ubaba uthahlela lapha umoya uhlala banikela abanye wena uhleli nje ubona ubaba hayi uking hambe uma ufika lapha futhi uzokhuluma lutho awusifuna ukake ukhuluma kodwa umuntu lawo hayi ukhuluma lento yokukhuluma ngicela une ayifundele incwadi umsebenzi nje awungafundi umsebenzi 219 ngizoshayisha ngoba isikhathi kawa senkosi sincane kakhulu umsebenzi 219 abe khona uzofundela incwadi Ezekiel 3:17 incwadi yomsebenzi 2:18 ifundeka nje ngiyakwenza izimangaliso ezulwini ushonyazi ngingasiphethe ngayo ngithi ngizokwenza imangaliso ezulwini nakuphi phezulu nangesibonakaliso emhlabeni izona ezibonakaliswa emhlabeni phansi igazi lomlilo nomusa awuphika ethi ngiyakwenza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi igazi nomlilo nomusa igazi umlilo nomusa ilanga liyakuphenduka ubumnyama ilanga liyakuphenduka umnyama wathanda yini maNazaretha njengiyonke khona inyama yazi mhlawumbe nanazi awubambela sithupha khona inyama lenkulunkulu uNkulunkulu lengozi lapha kodwa ngathi ujika phezulu kwayo ugida lithule nje ugida lithule nje kodwa umali kulumile ubona uma kungathola labantu bokazi bakhipha amazinyo bazonqamula umlenze uma ungabenqamulanga uzofa ngoba amazinyo lahamba aza ehliziyweni hamba ulazi manje uthi baba ngizokuphendula igazi nani ethi iyakuphendula igazi nomlilo nomusa inyanga iphenduke igazi inyanga iphenduke igazi ungakafiki usuku lokugcina olukhulu olusabekayo lwenkosi uyazi ukuthi bonke abakhuleka egameni lenkosi bonke abakhuleka egameni lomnyazi basindiswe madoda wa-Israyeli awuye nkosi kusisi asakhuluma yesu kodwa lasikhuluma ngamadoda la-Afrika balakhuleka kancane ya sikhuluma ngamadoda la-Afrika ethi le ncwadi madoda ka-Israyeli akenizwe lamazwi uJesu waseNazaretha ushambe Jesu mwana waseNazaretha khona abantu awubambi isithupa khona umprofeti wokuqala umuntu wezwa wathi abafundisi bayazi labazi emahistory alokuzanini wazalela e-Iran wathi makufika isikhathi azohamba wathi ngizobuya wathi kodwa lapha sibathatha bomisiya wathi sathatha labomisiya unomisiya umkalela wathi umkalele wesibili wathi kapelane izazi kapelanyezi wathi izwa khona yazi ukuya azosurawele khona umisiya wesibili ngibathapha babona lapha izalo khona uJesu naye uJesu wathi wasebenza akhethe umsebenzi yakhe wathi ngahamba yokubaba izinkela umoya umnene uzukanane uzawina phakathi nabo kuseMaNazaretha wathi kodwa babesabuza abalandeli nje nangowafundiswa labo kufanele baba ayikhulumayo bangayisabuza baba kodwa lokho kuzenzeka kanjani nababuza ngawo Nkosi manje kuzenzeka kanjani ukuthi uzobuya anuzubona imisebenzi emkhulu kunale emkhulu imisebenzi oziyenza lo ikunale yami uthi kodwa nonke umkela angazophela uzikala uzobuya phakathi nabo kuseMaNazaretha nangu kusiyela phakathi kwethu nabo kuseMaNazaretha kodwa basamdinga naye
Jesu naye ngoba izokwathi bamphika uma sibesazi ukhona wasalelizwe lase kaJuda bathi haya kuyena kufanele siye lapha eRami. Jesu naye madhayi bathawu nabo uzeme uJesu usheme laphane Mpumalanga bathi haya kuyena afanele ukuzalela lapha kaJuda. Yesu phela siza kumini njena namhlanje uthando wamphika wathi uJesu nawo umkhombe emaphini. Yonke amafili uzofika nini yasazi ukuthi uJesu yenza. Yonke ukhona wasazi ukuthi uJesu uzofika nini. Uphela usimlindile. Wabona uJesu wathi wakufanele umsebenzi mkhulu. Umshado wenza umsebenzi ikula kuyenza. Kumele wathi isolwandle. Ubaleka isolwandle. Awuboni konke lokho. Awuthweke Jesu waseNazaretha umuntu oqinisa uThixo phakathi kwenu ngemisebenzi emikhulu nangezimangaliso nezibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwenu. Amen. Hayi nilandela ushambe nilandela umuntu. Basho kanjani? Nilandela ushambe nilandela umuntu. Lo Jesu naye incwadi yasho ukuthi uJesu wazalwa kanjani. Waqinisa uThixo. Wamunkulunkulu phakathi kwabo abaJuda. Akazange bephezi noma ngabe inyoka eyijane noma wabe umuntu. Khona umuntu sinamlaleli ngoba uhamba la awujabule uhamba lokunkulunkulu sifika kuye. Izinto zenzeka awujabule wena. Bantwana bakasusulene. Kwathi uNkulunkulu akasikhumbula. Jesu vele abaningabala isazi abakhona bafuni kakhulu la. Khona abanele wasikhulu kakhulu kodwa bakufuna ibiyona nje njengoba bona lela bafuna ukukholwa bafuna uNkulunkulu nabo kusama Nazaretha. Ya ngoba noma bafuna la abantu bathi yonke bakwasukhanda umuntu babakaphelela uma lathikani kwayisimekene ubone nje kodwa bafuna kumva umoya ngoba bona abanayo uNkulunkulu awubona uNkulunkulu nabo kusama Nazaretha. Ya umuntu enza ukushebe nami lapha. Yakuthi mufika uthi ingane inamlenze noma inasithu sithile abesadoza Kala lokho nalokwenza kanje alisakhala iviki mhlawumbe alisabuya cha isunemlenze makusama Nazaretha. Akekho umoya kanjalo. Ayincwadi la asizifunda. Yabona inovalo mhlawumbe la jaya abantu. Inovalo incane nje lishayayo ishayele incwadi ngikhuluma ngayo. Ubaba ufuna wonke umuntu itabaso. Uyakholwa kunele bakhe noma ukhole noma umfundisi welipibanja noma ubishop lapho noma uyini noma uyinkosi noma unjane uthi ngifuna itabaso. Kalukalishayo la kancane nje uma ngibheka le ncwadi. Incwadi khona isasizayo. Amaprofeti bazobaningi kakhulu. Bathi kodwa beka uprofeti wenkiliso wabela kuye kudile ukuthi wena naye wangena naye isifundela lokusama Nazaretha. Asazi ukuthi njalo bezela lapha wena uyithaka kancane le wena uphika ubaba uyasibiza nje. Awuzibizela ukabiza nabiza abantu abangakholwa la. Awufuna ukuzibuza ukuthi kungani baba ufuna wonke umuntu itabazo kunizijani. Losinayo ubona ngale ungakwazi khona wena. Yini zenzeka kusasa unazo zoyazi. Watu wababa wanabatembeza sinane tena wakishona nabo kutwa itetelele tangapo itetelele lako mama tangekalike abemkhombe babela kusisinela khona abantwana basizulile abantwana bonyaza bakusama Nazaretha. Njengoba tepele singaqali nje abantwana amathepele yahamba yabona abavonela ubaba bahamba sawubona bathi amalinga awaqapha nje angaqapha nje mhlambe umalela ngalela kati kulukana noma kunani kabili ngonyaka January July ngoba le ndawo akona mali kulinda laba yasizusekela khona yathi kuna kubathwa ungaganile phambili kwethu yamhlanje wathi amaNazaretha umuntu izobisebele ungabakali iningi kodwa ibisebele yami isikhathi lesifika izigoba yonke kanye ngoba lesikhathi kuza ukumbe uyabona ukuthi babuza asazi mhlambe basondela babo ngazi phela labazali
yenze yonke into nakho wena nemhlaba uyatenga abaphathi bawo bayakhomana bathi ukhipana next awutheki wena ukuthi kwenzakalani yini wafuna ukubheka ukuthi kwenzeka yini kanje ngoba ngazi kwenzeke lutho bheki ukuthi kwenzakalani manje ngicela uma sibe ukuthi ukholo hayi ngizobuya ngibheka hayi ngizobuya ngibona ngizokhola kusasa ya namhla yesonto kusasa uyi ngene konza sikuseni yasimina awuyi ngene yasimina yasikuseni awuzi ufika nathi uyenze umzimba wakho yini uthini wena uyenyangeni enganaphambana nazo usesewuyazile yawuzoyilinda leyithi uma isuke uyazile kufanele uzokuphala ekhaya yokulapha senzani eManazareta ukhala kwethu kuphi namhlanje ngizocela ukufundela incwadi baba eliyaka Ezekiel wayifunda manje ngithi Ezekiel wayifunda ayifunda ya wayifunda verse 17 mara ngiyadawa vula phela Ezekiel 3:17 umunye ke angiyakugcinile izingizukeka ngoba isikhathi ngathi sahamba sithi kababa omningi umunye angibeka Deuteronomy 28:58 verse angiyakuzisa Ezekiel 3:17 Ezekiel 3 verse 17 yeah ndodana yomuntu iwenzile ube umlindi ikwenzile nje silapha ushene ulangu lapho usindile sabalindi badoda benkosi sabalindi nike suthi khona lapha sabalindi ngizokuthi silindi kwenzani kuyo indlu yaIsrayeli yini wemlindi kuyo indlu yalapha Africa ngakho olizwa izwi emlweni wami nakuzwa izwi emlweni wami uyakunyalela mina ngizisala lapha emuva kweshasuthi nabomama nasindaweni zonke sihamba kuzo ukhulumisanelise ngisho kokubi ukuthi komubi ukuthi uyawufa ngokufa ngisho kufanele ukufa kodwa uma ungamyalanga ungamtshelanga lutho ungakhulumanga uyakuyala omubi ungayalanga umubi asuke endleleni asuka lapha khona ubini aze afe lo mubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe igazi lakhe lobiza kimi nakuwe nakomunye ngoba uzange umyalo umkhomba ukuthi lokhu ukwenzayo kulungile kanti uma yena umuyalile akaphenduki kubo ububi bakhe nakuyo indlela embi indlela yakhe yena uyakusindiswa emphefumulweni wakhe nalapho olungileyo ebuya kuNkosibusisi siyakhe umuntu masibona ngasesigabeni kathathu ethebeleni umbona ngezi kukhona uvila likhona eManazareta angazi lethi isukaphi iNazareta ungezwa kuthiwa isisekho kambe nalisodwa ekhaya noma kuphi ethebeleni uzokuthiwa asisekho maligula likwazi ukuripota ngasi umshumayeli noma komkhokheli hayibo ngiyuma ngibone nje yakhula angazi ukuthandeni lokho abasho noma mhlambe khona la yakhona athi uyozawa manje umshumayeli angazasifika bona ukuthi hey kanti wena sugijima la azazi ukuthiwa ushonile uzobona abantwana bafika hayi ubaba noma umama ngasekho awagula yebo awuda 2 months njalo baba umshwele mkhokhele lapho uvangele kakhulu thina
asikwazi kakhulu kuphela ngale abamshumele babavele abamphakathi ukuthi usibalibala ngasenze sophele sinyanga esibili manje ukuthi kwenziwani abantu uyaye kuyobheka ukuthi kwenze njani ukwazi ukusiza wabona njani enkingeni awumyali wamyeka ukuthi hayi uzosifonela kanti lokhu uzibona kwakho masakhe enkingeni inkinga nawe uzolotha kanye naye ya uzolotha kanye naye kule uphutha lelo azulithola Ubathi abantu abasizuleni singafuna uthando nikunipho ifika phela sifuna uthando nikunipho ibuya endaweni yayo mayibuza samaNazaretha kana wonke umuntu munye umfana mashula ake ababili munye yabona yake ngilalele ngikhumbule inkulumo yayithi inkosi ngezulu yabona labantu laba uthi wena idakwa uthi baphezame la ya yona waqala moya nje bakuthi bazi kahle ukuthi weNazaretha hayi bazokela chikwa weNazaretha le manje ndithi phela bathi akwenziwa kanje bashe ithakiwe njalo athi bashe bakwenziwa lokho tshela wena sokuphila njalo wena usuwenza yonke into uthi hayi umuntu ungibonayo umona weNazaretha sisabela uhamba khona wonke umuntu akubhekayo wazi ukuthi weNazaretha manje usama Nazaretha athi funa ile kule sizo edela Deuteronomy 28:58 bese ikhala incwadi leyo yokugcina Jacob 1:22 28 Deuteronomy verse 15. Uma ungaqapheli ukwenza konke amazwi alomthetho amazwi lawa abafundisi babavele nabashumayeli nabakhokheli bakutshela wona alotshiwe kule ncwadi ukulesaba leli gama eliyingcwele nelesabekayo uJehova uThixo wakho khona lo Jehova uyawenza izihlupheko zakho zesabele zenzalo yakho zihlupheka izikhulu izikhulu zihlala isikhathi eside nezifo ezibuhlungu zihlala isikhathi eside uyawehlisela izifo zonke zaseGibhithe uyawuzenza zisabe ziyakunamathela kuwe kala khona 28:1 kala 28 Othi uma nilalela kahle izwi laJehova uThixo wakho ukuqaphela nokuzenza zonke izimemezelo engiyakuyala ngazo namuhla uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezulu kwezizwe zonke ezisemhlabeni zonke ezisizwe uma wenza konke kuyikhona incwadi ukuziphatha kahle uhlonipha isikhathi kuzungena amakhosi ngamasango umzimba wakho mawukithi nje umnandi nje ungabi nesonto ungabi nalutho kodwa umzimba wakho noma ungachazi ube muhle kodwa amakhosi azungena ngamasango nje unyazi ingena nje iphuma emizini yethu kulokuthi ngivuke nalo ngivuke unyazi ngoba uphethe kahle umzimba wakho ngoba usama Nazaretha Wathi singasiphatha kahle nathi batwana bathi basizuleni awufunele ukugcina mfowethu Jacob 1:22 yokugcina ke mfowethu ngaqhubeka kakhulu isikhathi sekaba sisadlela ungakho Jacob 1:22 batwana bathi basizuleni awu uyazi lasithanda ayathanda unyazi kodwa into kufanele ukuba ukuthi uma
khona ukuthi umuntu angahamba indlela ezinje angahlali January December to January uhlala indleleni fala imile afuna mina nawe kodwa thina sihlele mina senze ukakhe ukunandi uvela ukukela makhona bona kude akasikhathi ukukela mabona kude kodwa lesikhathi sami nawe uwaphatula umuntu wafuyile isibayeni afuyile wafika uyajabula ukuthola izimvo zikangene mhlawumbe wabuyithina malishisa sikele umthunzile ngoba sikomekile kodwa mazibala bona sishashapa imoya wakhe ayiphumule ungathi nje ifike lapha ukathi sizayithola umoya wethu izimvu zakhe zizindele zindele kahle mazibala azibona izihlange ngabona uSamanazareth azibala bona zibale shotana yasikhala lesilunywa ebalazi longajoviwa obana longajoviwa uma ilazi makuluma ngisho noma umuntu uyahlanya uhlanya impela ukokodo njengitsha manje lo luyemalazi angalapheke ayibona uyambuka naye ukuthi hayi ishuka kuyena wami lo alisamyeka kanjani ahambe impela nje kodwa abanye bafuna la eduze babonga uSamanazareth awuyifuni Jacob 1 verse 22. yeah Kepha alibe ngabenzayo izwi. Asinabenza izwi Ningabe abezwa nje. singabenjabezwa nje Ngendlebe nje. indlebe nje Lizikhohlisa. sizikhohlisa Ukuba umuntu elizwa izwi umuntu mazi izwi indlebe nje engenzi angenzi ngalo uyafana nomuntu ozibuka esibukweni ufana nomuntu ozibuka esibukweni abese buya akhohlwa. abesakuyakhohlwa ukuzibona ukuthi umuntu onjani Siyakuba ngumuntu onjani. yebo Kodwa isibuka emthethweni umuntu emthethweni opheleleyo uya kukhulula amathele kulo. amathela Uma ngezwa lendlebe nje yebo akhohlwe. yebo Kepha osebenza imisebenzi uyena ozawusiswa emsebenzini. umsebenzi yanabusiswa ezulwini bayibona uSamanazareth Uma kukhona okholwayo ngaphambi ulimi lwakhe kodwa akhohlise ukholwayo kodwa ulimi lwakhe angalibambi inhliziyo yakhe ukukholwa kwalo muntu kuyize. ukholwa kwalokuthi hey Manazareth sisambethe uNazaretha nje singabathi nje sithi siyakholwa kanti inhliziyo nolimi lakhohlisa ingezonto ukuthakane nomona aseni mnene hambeni kumnyanzi amen batona bakwasizulweni andanda mina kudla isalade leyashilisi le babayo ngangizenzela futhi ngangicela umuntu engenzela wathi mawudla uthi wathanda ngoba uyakhala ubona leli futhi nami awuthi ngikhethe ngithi idla ngikufika ukukhuluma ithonga leli la lenyakatho ekuthende amen manje ngayithanda kudla leshilise ake simntalihalela idozo zodwa bese ngimtshela ukuthi ubani iduku njengalila kamva kenduzi isakuduku ngoba kufanele izenzeke uma udla lesalade engidlayo yasifana isizophuma labakhaleni bayababa bayacela ukuthi lokhu nengikhuluma uma kubaba kukhibani kusale kumnene bayibonga uSamanazareth ngiyabonga esulwini ukukhuluma kwami Nkosi ibisa izwayo lethizwe lasezulwini isihlabelelo sihlabelela umshumayeli walikhaya isihlabelelo so 69 kwasukukakaka Silenko,
See,